Smeta to. Može. Izvoli, gde smo mi, gde je motor, šta je bilo danas? Dobro večer svima gledalcima Dakar Relija. Nalazimo se sad momentalno u Jambu, 400 km od Džede, gdje smo prošle godine imali start. Sad je tu izbačen 400 km, to je prvi bivak gdje se sad nalazimo. Ovo iza leđa što vidite, to je trkački kamion mađarskog tima Quali Sport tima. Kovač Mikloš će biti takmičar s tim, a iza mene još vidite još jedan veći kamion, to je asistencija kamion. Oni će komplet moje stvari nositi ove godine na Dakar Reliju, od šatora, od kutije za alat, od komplet opreme, gume i sve kompletno će oni prenositi od jednog do drugog kampa. Dobra je atmosfera u ekipe, ja se nadam da ćemo svi zajednički ovako napraviti dobar rezultat. Što još treba znati, sutra prepodne oko 9 sati ću da preuzmem motor, tu se već nalazi u kampu, u bivaku i napravit ćemo neke radove na njemu i posle krećemo na tehnički i na administrativni pregled. 31. ćemo imati jednu motocross stazu gdje će biti otprilike 10-15 km i od toga će zavisiti ko će da startuje na prvom mestu prvog takmičarskog dana 2023. Dakar Relija, sa kojeg mesta. Ja se nadam da tu mogu napraviti bolji rezultat jer sam motokrosista i da ću krenuti otprilike na sredini od svih takmičara. To vrlo mnogo znači meni ta pozicija zbog toga što mnogo manje prašine će biti na stazama i sa mnogo dobrim i brzim takmičarima ću moći da pariram i da vozim u istom tempu.